In this lesson, we're going to learn some phrases in Māori that you can use when having tina or lunch. Kei te hia kai koe, are you hungry? Kei te mate kai ahau, I'm starving. Ka haere tātou kihea mō te tina. Where shall we go for lunch? Me mahi tina ki te kāinga. Let's make lunch at home. He aha tō hiahia mō te tina. What do you want for lunch? Kei te hiahia hanawiti koe. Do you want a sandwich? Ka taea e koe taku āporo. You can have my apple. That is sweet. He reka tērā. That is sour. He kawa tērā. He aha tāu e pai ai ki te inu. What would you like to drink? He wainoa mōku. Just water for me. Tēnā karawhiua. Give it a go.